Rahume lernejo. Poste și interesiĝis pri produktoj, produktado de manĝado, diversaj produktoj, manĝproduktoj, kaj fariĝis fakulino. Kaj samtempe ŝi venis al la Politeknika Instituto kaj fariĝis inĝenierino pri produktoj. Kaj estis tre bona inĝenierino, ĉar ŝi estis estro de la fako, ne simpla inĝeniero, sed estis estro de la fako en Kalev. Kaj mi memoras, kiam ni esperantistoj venis al Kalev, Virve donis al ni ĉiuj ĉokoladon, kaj senpage. Ni estis tre ĝojaj. Ŝi sidis en kabineto kaj ĉe la tablo kaj akceptis nin tre sincere kaj bone. Ĉiuj esperantistoj tre ŝatis viziti Kalev, kiel vi scias. Listra, kiu laboris kun vi, donis al ni ankaŭ konjakon. Kaj ĉokolado kun konjako estis tre bona invito. Poste Virve aktiviĝis en Esperanto movado. Vi komprenas, Boris? Ĉu vi komprenas, kion mi diras? Poste mi tradukos. Ŝi estis tre aktiva ne nur en Esperanto-klubo de Tallinn, sed ankaŭ en la tuta Estonio, ĉar ŝi estis nia ĉefdelegito de Estonio. Kaj ŝi organizis ekspoziciojn, ŝi organizis libro-tablon aŭ libro-ekspoziciojn, libroservo kiel nomata, kiel ni diris. Kaj finfine ŝi fariĝis nia longa ĉefdelegito. Kuressaare en Saaremaa ŝi estas tre aktiva. Ŝi estas nia vic-rektorino aŭ kiel oni diras prorektorino de Esperanto-Instituto nun. Kaj dank al ŝi nia movado progresas. Mi volas ankaŭ diri, ke Virve estas tre konata en la tuta mondo kiel esperantistino. Multaj homoj konas ŝin, kaj ni ricevis gratulojn de diversaj homoj. El eksterlando Kerstin salutis ŝin, Rogdin. Ŝi petis min transdoni saluton al vi kaj al Boris, al Veljo, al ĉiuj, kiuj estis kun ili, kiam ili estis en Saaremaa. Ankaŭ salutis vin Lindla, kiu estis multfoje ĉe vi. Vi memoras esperantistojn el Brazilo, kiu estis ĉe vi. Kaj ankaŭ Roman kaj Eva Oca salutas vin. Tiuj, kiuj konas nin. Virve, vabandage, minu eesti keelest, minu ei ole harjunud ilma jälgida, ma ei ole harjunud rääkida eesti keelt praktiliselt. Siis Virve oli sündinud Tallinnas ja õppis Tallinnas ja oli Rahumäel koolis. Ja tema oli huvitatud toiduproduktidega ja see õppis ja lõpetas Tehnikaülikool ja sai inseneriks. Ja tema oli pärast töötanud palju aega en Kalev. See on, te teete seda, šokolaadi ja tehas. Ja siis me olime esperantistid tavaliselt tihti külilised, sest Virve juures me saime kätte šokolaadi ja tema sõber oli esperantist ka kõrval osakonnas. Listra, tema suri ära kahjuks. See oli mees ka juhataja ja tema andis meile konjaki. Sellepärast me saime Virvelt šokolaadi tasuta ja temalt konjaki. Ja palju esperantistid ja küllased tulid alati Kalev tehasele. Ja Virve pärast oli väga aktiivne meie klubis ja mitte ainult meie klubis. Tema oli üldse Esperanto liikumises Eestis ja on veel väga tuntud maailmas. Ja tema oli meie Esperanto
chef delegito, pea delegat, Esperanto pea delegat Eestist. Ja? Nüüd on Simson, tema tuleb ükskord, tema lubas, kes organiseeri bet nüüd Pärnus, tema elab Pärnus nüüd. Ja? Aga no tema kindlasti, vabandage mind, aga kindlasti väga raske võrdelda neid. Kui Virve oli, töö oli igal pool ja kõik said kätte ajakirjad ja tema välismaalt organiseeri väga palju tegevust. Siin on, nüüd Tallinnas kahjuks meil ei ole nii suur tegevust, kui me näeme. Ma arvan, et Saaremaal varsti me olime keskus Eestis üldse. Ma olen ise täpselt sama asja mõtelnud kogu aeg. Ja siis Virve organiseeriti betis palju näitused ja olid, see on, kuidas on nukud, jah? Nukud ja mäletad ja marked ja siis on palju huvitavad asjad ja kõige tähtsam, tema organiseeri raamatu, kuidas on teenistus Esperanto keeles, ja sellepärast inimesed võiksid osta raamatuid, õpikuid Esperanto keeles ja märked ja kõik absoluutselt ja tema oli väga populaarne ja tema töötas väga kaua ja palju alati ETKV-l pärast töötas ja ka töötas. Ja üldse Esperanto ja Virve on väga liigitud ja sest tema oli meie baas-esperantist ja see on Eestis ja sellepärast siiamaani palju teevad Virvet ja paluvad tervitada teda. Vot ma juba ütlesin, et Kerstin Rohdin Rootsist ja siis kes teevad meie Esperanto instituudis teeva otsa. No Virve teab väga hästi. Eva oli ja on minu väga hea sõbrana. Tema on väga tupli. Tema töötas patendi osakonnast. Ja nüüd tema töötab nagu õpetaja. Vabalt räägib inglise keelt ja õppes ja Rootsist Esperantot. Ja Virve aitas meie esperantistidele sõita õppida Esperanto keelt. Näiteks Eva Roman sõitis ja tema tasuta Eestist ja Helgi ka sõitis Rootsile, tema õppis ka kursused lihtsalt Esperanto keelele. See on meie kontaktid ja sellepärast Virve on väga vajalik ja näiteks minu korter ei anna võimalus näiteks naist vastu võtta ja Virve vastupidi. Ma võin mehed vastu võtta. Nad ei ole nii kriitilised. Aga Virve võtab praktiliselt meie naised välismaalt, kes on pretensioonidega. Ja nad on rahvalikud, sest nad räägivad esperanto keelt ja siis on tingimused on väga head ja Virve on väga sõbralik kõigile. Ema ja ilmas tuntud. Ja ma tahan teile öelda, et Radio Austraalia juba õnnetles meid möödunud nädalal. Saaremaa ja Eestimaa oli ja see on ja no siis ka Boris, see on minu sõber esperantist, Virve tea teda Babenka, kus ma olin ka, tema on latinist ja esperantist ja see mees ja noormees ja tema ka. Ma ütlesin, et teie sünnipäev tuleb ja kõik soovivad head tervist, palju aastaid ja multain järven antauen. Kai bonan progresson de nii Esperanto movado en Saaremaa. Nii praktike plenigis tien ničon, kiu estis malplena. Sekvantjare en Litovivo ja oni komencis propagandi la bet Esperanto tagoj en Panevežas. Rigardu tion, kai se vi volas, vi povas ankaŭ partopreni. Ja Hirsik volas partopreni.